Anya laki din! Nagsapa ka matan, kumari. Papanamangay. Kas makita mat, adda imat ko atimba pagtugawak. Kan panaw, mapanak makisat ka ijay daya. Akin kukwa. Ijay man ayan ni bakit punsyana? Ay, kasta ka di. Ay, katbuan Inka nga raw din, kumari. Tap na makaadu ka. Aywan mare, inakon. Taamangan no imunan dagiti kakaduak nga agsat ka. Narabiyang ka mabakay. Nasapa ka rimwar. Sa ita, narabiyang ka manay. Gagangay tinagagat alakay. Anya lakit dinaya. Sa bagay magkidi, Kaya nalpas yung arotisak ka ni bakit punsyana. Ay, saan pa'y nga rod lakay? Amumot hindi talon dagijay a pamilya, iniktarya. Kaya mo asawan, nagsubli ka no bigat. Katwan mabalin ka di mo't asaan. Sayang no sa anak amapan. Ay, aginanaka kumabakay. Inal daw kamutan, arum-rumor, amapan makitang dam. Ay naapo, aguray to day tanga inana. Aging gaad dati agayab iti tangdan, mapanak Taington matutudong awanton ti agayab, at least adda igatang iti makan. Naimbag lakit dain, ta nagsubli ka ita, piya. Aywan na, aginggang adagayab iti tangdan, umayak talaga. Bilibak mo iti kinagagamaw. Makunak aswerte ni bursukon ka. Nina naman. Pudno mo iti bagbaga. Nga bain, dagiti daddo mga asawa babae ita. Nagsadot da nga agtrabaho. Karugit da pa iti umay agtrabaho dito'y talaw. Ay, no siyak na sa baliak. Sa anak akas iti daddo madita nga asawa, nga agin aarteda, nga uray mo't awan maisaang dan. Ay, pudno da itan ako ng piya. Uray awan isaang dan, di da pa'y lakayat agtrabaho. Katwan, agur uray dalaang iti yawat dagiti asawa da. Umay ka matan ba kay? Aldawan, nabampanno ka naggapo di bangkag. Sumangpo ita, di ka pa'y nakaluto mait. Ay, di ka man suman na uakas talakay. At damat inaramid ko Anyo kumay narabid mo ngay. Nagsil-cellphone iti mano nga oras, kasta? Anya? Ay, unay kan. Di mo man la panunutin, anabampannog da tao, sumangpoy. Ala, huston! Inna ko naglutaw. Makaumat ikasto'y abiyag. Inaldaw latan aday tangiwat kyo timang mangag. Makauma ko nakmanan. Naa. Ay, naipagkapay, kumare. No awan ar-aramidem, umay ka lang agtambay dito tersenak. Ha? Sana kas kanyak. Inaldaw ang mabampanugak. Ay, nagbidot ka iti day nga imbagam. Uray siyak mo't kat mabambanugak mo. What? Nakabanugan? Kato di kamit mapan iji bangkagyo. Wano iji taltalon. Nabanugak nagdalos ijay arubayan mi mare. Iso adi mo ibaga asa anak mabambanog. Mala, ikanak man kit di itinalamiis ako. Maka-inumak itinalamiis. Iso nga imayak dito itersenam. Hay, nagbara. Okay. Mabiit lang nga ron, kumari. Yalaan ka iti inuman. Among kumare, nalabsak ngay jay balay da piyak. Ay na, nagrugit ti arubayan da. Ha? Wen mare, pudno ti bagbagak. Ha? Nagrugit. Kasla isumot lang. Nagdulpot akitaan. Anya? Hay, no siya klaan. Diyak kayat ti kasjay tarubayan may. Kasla kulungan mutten ti animal. Ay, jak ngamin limablabas ijay. Anyat itsuran ti arubayan da aya. Kat numadlaw asaan anawalwalisan, agkaiwara asopot ti chichirya. Kas kadarugit ti asaw. Ha?
At dapay kat na iwara nga underwear. Ay, nako, madlaw asinampay anatin nag-asaan da nga inakas. Ayan. Ay, sigurado abisin ni Kumari Pia ang makitang tangdan ita. Iso adi na masangot ti agdalos iti arubayan da. Ay namare, oray ka sa no ti kinabisi, no talaga asaan mo akayat tinarugi. At dalatamat oras ng agdalos. Ha, talaga akit di adugyot ni Pia ah. No kasano kadulpet ti bagbagina, isumot ti kinadulpet ti arubayan na. Makabannog mo, ti mapan makisak ka, lakay. Kasta talaga, bakit? Anya nga rugngay. Anos, Kas iti kanayon nga ibagaday di tatangkaw. Anos lang, taddan tulat ta kanaw. Lakit di Kat, nakaluto kan iti pangrabyan tayo? Una, sapay ti kunam. Anya laki din, ayan. Nasaya at ano kasta? Awang pa'y tinapuutak ka na rabyan ka, kasi ka pa'y tiagluto iti ka ng tayaw. Among betay. No siyak ti umuna sumangpay. Ay agluto ako na. Napay yuray ko pa'y laking kamay. Pagyamanak mo na'y lakay. Kat ala mangan tayo nga rudan tane. Nabambanogak anapan nakisag ka. Itama pa nagparang ka dito tirsenak, mare. Ay, awan sakit na pan mo nakitang danan. Awan, mare. Awan mo't nagayab kanyak. Isu nga dakla ang iji balay. Ala, ilakwan nakman iti sa nga pulo asa siya'y asabon. Ay na, nagaduan. Ay na, amumutin kanyak. Jak masangot ti aglaba iti every other day. Isu agulpe, no siyak ti aglaba. Ay, mabit lang aron. At iti sabon, mare. Agyaman mare at to'y matibayad ko. Malpasak nga aglaba, agdalusak man mo ti jarubayan mi. Tapno awan man ti ibagbaga, jay nakadaldalos ako marita. Ha? Asino? Asino pa'y kuma, no saan ani ampiang. Ay naglaing nga agdilaw day jay ababae. Jakmat an-anwan. Anya? Asino nga tinakaibaga iti dayta? Ni bakit saling? Imbaga na kanyak, hindi na minsan nagsabat kami. Kat uray man hindi nagsabat kami kini kumari nga Esther, isumot lang ti imbaga na kanyak. Ay, saan lang arod asyak tinang ibagaan na? Adu kami. Ha? Imbaga namat kan ka? Kauwan! Ay nadya ko maibagakan ka. Angem, imbaga mo't gaya man nagiti ko kumarita. Ay na, nagdugyot ka kano. Kunana. No kasano ka no kadugyot di arubayam. Iso kano mo ti kinadulpet mo. Anya, matan ti kastoy a klase ti asawa. Apay, awan pa mo mga obrahan di ti unag ti balay mo. Tay tala cellphone mo ti igamam magmalmalan. Kanya ka matay. Tunggal sumang putak, awan naluto amakan. Saan pa naugasan dagiti pinggan. Ultimaw, ti kakaisaw na atarakan ang manok. Ay, mabisi na yun. Kokok la kukukain. Dilawam amin nga asawa dagiti kakapsat ko. Ngam nakarkaro kamay. Kita man dagiti abirat mo. Inaldaw da arumwar amapan agsapol. Sika ngay. Adda kala dito'y balay. Ngam awam mo sir-sirbim. Anya? Ay unay matinday ta pa nagsasaom kanyak. Kasla sa anak ng asawa. Asino ti sana makapungtot kan kay tikas takarabit mo? Salbag ka kid Babawi ko na ng asawa kan ka. Anya! Ay na, saan kami kan iti arak? Di kan ilakwan, tanabartekan, manong. Ilakwan na din. Amangan mo panunutom nga utangay. Bayadak mo kay. Amo, kada pagbayad mo. Ay na, nakaroon ti bartek mo. Sigurado. Kasta una man na napungtot ni bakit mo naagawid ka. Awan bibiyang dahil nga ampang. Salbag di. Kinapudlo na.
Magbabawi ka ng asawa kang kuwana. Ay, una yan. Naipagpahit iti asawa ti kakabsat ko. Uray awan ti kinabak ng ingamang nagaganda. Awan makuna dagiti asawa da. Ngamsyak. Ay, pakawanan. Kayang lang ting kamang na. Ay na, apay ngay. Pagsasawa mo ito ni bakit mo iti kasta, manong. Ang bibiyang ko nga oraya damakangag ta iso ti pudnaw. Kayang lang ti ingkamang ti salbaga babay. Makapaila ka talaga. Ay, jak laki ti pagarupan nga ibaga ni Manong Gando ti kasjay. Di na minsan. Takas ta unay nga min ti Bartek na dito ti Arsena. Kat, pudno mat. Kita ang mandag iti abirat na nga agpaiso. Nagagat da. Isulaang mat, tinaikamang kadakwada asadot. Talaga akayang laang tinkamang na. Di mat kami nagbay ni Ampiang anya. Mabambanog nila kayo na nga agapo iti talon. Ngam isupay la ti agluto iti kananda. Kasta talaga ti ugali dagiti agin aarte ana ikamkamang. Agin aarte da lang arudan, pakibiyangan da pa iti kaaruba da. Nga uray di damot an-anwan ida. Ay, tsak amoy ti dadya ako marita. Sadot lang arudan, naglaing pa amakibiyang. Ay, inton kwan, tinutupan da lang arud. Kabay tabarang iso ti pagnakman na. Awanan bain a babae. Nasaya at man, tanaranaan ka dito'y batog ti arubayan mi. Sika, ampiang akaampangan dito'y barangay tayo. Ha? Amang ano saan mo nga mo? Nga amin anapan mo imbagbaga iti kaaruba, kat dimanon kanya. Ha? Ni, anya ka din day tanga ibagbaga, mare. Di inakaw-awagan iti kumari, ha? Adama ka ungutak, no kasta? Mare. Imbagam ka dagiti ka aruba. Ano kasano ka dugyot ti arubayak? Isu kano mat ti kinadulpat ko. Ay nagawan mo't abain mo anang ibaga iti kasta. Mare, saan apod no dayta? Anya saan? Talaga mo't nga ulbod ka niya. 5 at tao tinangidanon kanyak sa itay aglibak kakit din. Tapno ammom ampiang. Jak makadalos akanayon iti arubayan may. Gaputa makumikumak amapan makitang tangdan. Ha? Ngamen, agagagetak. Tapno awan maibaga dagiti nakaikamangak. Saan da nga ibagaan na sa dutak akasken ka? Akayang laang tiin kamang mo salbag ka. Ni, anya ka din day tanga ibagbaga. Hindi ka man agin didi nga awan amom si kaampiang. Ang mga no saan mo nga amo, nga uray ti mismo nga asawam, katday tamot laang tinakunana. Kayang laang tiin kamang mo. Punay kan gandaw, kaslamin na lumutaw, hindi pa naginom mo iti arak. Wala na. Talaga minalam. Ha? Awan mo paregaw nga oray, minalam. Agtrap-trabaho na tao. Yun may sakit. Bukod kumadakwar na ikat-gatan ko diyara. Wala, ngumapay, saan ay ang agungot ni bakit mau, no kastater aramidam. Bakit ka? Agungot? Pagtalawag tupay. Anya, ay awanan ati bakit mau no aramidam dayta. Sa bagay, sadot mat ngamin ni bakit mau. Ay, naku na, yun na. Kayang lang ting kamang na kuna. Anya. Nagsadot nga piya. Sobra. Sadot na, amin na sadot. Ay, nagmapalin lang ako mga isublik ni inang na. Inaramin ko na. Anya, ay unay kan ganda. Magawid ka man laangan.
Hustong tinaw. Anya, saan ka anagaw-awid iti duangal daw? Sa ita anagawid ka, di mo amo tilubong mo? Ah, Ha? Unay kan, awan pa yung tinasaya at anaaramid mo. Day tala agbarbar tagtar aramidam. kasi ka. Abay, ato na saya, ato na aramidam. Alaman, Anya, ultimo magluto ka na ginaw itinaganap. Siya ka ba iti mga ramid? Kas kada, glaba iti kawas kan underwear mo. Unay kan. anya. Day talak kayang mo ting kamang mau. Amom ka di. Sikat ya asawa rumbang nga isubli tin naganak na. Anya ka din day tanga ipagbagam si ka, gando. Panag ko na kahit saan ka atulag. Saan ka mat amaag. Tapno saan mangag kan mawatan di bagbaga. Sana ya. Ay, awan serbi ti panagsarita ta. Gaputan na barteg ka. Ala, mapankan ijay silid. Maturog ka, antap no mausawan ka. Agsarita ta inton bigat. Oh, itata na usawan ka. Agsarita taman itinalapan. Sika, gandong artak. Ah, Naku na ni Pia kanya, nga imbagam kano ijay tersena day ja abakla, akayang kanula ang tingkamang ko, puno ka day, ha? sa anak matan na naulaw. Nausawa anak matan. Tapno song batak day taas sa lunsod mo. Ha? Wen, putno day ta. Imbagak day ta ija tersena ni bakla. Amom ka din mo anya ti husto nga imbagak. Kuna, awan serbiti na asawa. Gapot ta kayang lang ting kamang na. Sadot na amin asadot. Anya? Anya, mamatikan. Awanan kay tibain namang ibaga kanyak iti kasta. Asawa na, ngam kastakit din tibagbagam kanyak iti kaadwan ti tao. Pudo mo timbagak sana ya. Iso nga ita, rugyamon ay impaki dagiti kawas mo. Agsublikan iti ayan dagiti naganap mo. Jak maanusan ti asawa akasken ka. Mangsapol ka iti maag nga asawa, akayat na ti asawa, akayang lang ting kamang na. Salbag ka kiti. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay parang tarabay.